Poštovane kolege, dragi studenti, dragi učenici, dobrodošli na još jednu aktivnost u okviru naše manifestacije Mart mesec srpskog jezika. Ne bih sada ponavljala sve one karakteristike o kojima smo govorili više puta do sada, o tome šta je ono što kvalifikuje ovu našu manifestaciju, ali ću vam samo reći nešto po čemu je ona ove godine malo drugačija u odnosu na dosadašnje naše susrete. Naprimjer, prošle godine rekla bih da je u fokusu naših predavanja i naših aktivnosti bio srpski jezik u sopstvenom ogledalu. A sada je situacija malo drugačija. Ovoga puta nam je nekako srpski jezik posmatramo iz neke druge perspektive, iz perspektive stranih jezika. Pa smo imali lepo predavanje o uticaju francuskog jezika na srpski, o uticaju ruskog jezika na srpski. Sledeće nedelje ćemo slušati o predavanje o uticaju nemačkog jezika na srpski i danas ćemo imati jedno zanimljivo predavanje o uticaju turskog jezika na srpski. Takođe, govorili smo o srpskom jeziku iz ugla dijaspore, odnosno o srpskom kao zavičajnom jeziku. Pa smo govorili o srpskom jeziku iz perspektive stranaca koji uče srpski jezik. Imali smo predavanje i o tome, o srpskom jeziku kao stranom i izazovima takvih predavanja. Zatim smo govorili o srpskom jeziku iz ugla veze jezika književnosti sa jezikom slikarstva, jezikom muzike. I sve su to zanimljivi pristupi, malo drugačiji nego oni koje smo do sada imali. Danas ćemo, dakle, imati prilike da čujemo predavanje doktora Marije Đinđić iz Instituta za srpski jezik SANU. Upoznaću vas sa nekim podacima osnovnim o našem današnjem predavaču. Marija Đinđić viši je naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je na grupi za turski jezik i književnost 1995. A na istom fakultetu je iz uže naučne oblasti srpski jezik odbranila magistarski rad pod naslovom Turcizmi u srpskoj terminologiji konjarstva 2002. godine, kao i doktorsku disertaciju pod naslovom Turcizmi u savremenom srpskom književnom jeziku, semantičko-derivaciona analiza 2014. godine. Od 1999. godine radi u Institutu za srpski jezik SANU na odseku, ranije projektu, lingvistička istraživanja savremenog srpskog jezika i izrada rečnika SANU. Od decembra 2001. godine do kraja januara 2006. godine radila je u ambasadi Srbije i Crne Gore u Ankari. Od februara 2006. godine ponovo radi u Institutu za srpski jezik SANU. Danas je jedan od urednika rečnika SANU. Bavi se proučavanjima kontaktoloških pitanja koje se tiču turskog i srpskog jezika, prvenstveno turcizama. Autor je monografije, čiji naziv ne umem da pročitam, iz 2014. do sada najobimnijeg tursko-srpskog rečnika i koautor monografije Saborno groblje u Sent Andreji, prošlost i natpisi iz 2012. godine. Član je Komisije za leksikologiju i leksikografiju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, član Upravnog odbora Instituta za srpski jezik SANU, kao i Odbora za orijentalne studije Matice Srpske. Marija Đinđić je izabrana 2020. godine za dopisnog člana Turskog lingvističkog društva, najviše lingvističke institucije u Turskoj. Mislim da vas je ovo zainteresovalo. Čast nam je da čujemo predavanje ovako značajnog predavača i značajnog lingviste o uticaju turskog jezika na srpski. Marija, hvala. Ja bih najpre želela da se zahvalim profesorki Rajni Dragićević i profesorki Vesni Lompar, koje su me pozvale da održim predavanje u okviru ove zaista značajne manifestacije Mart mesec srpskog jezika. Posebno mi je drago što u publici vidim veliki broj đaka iz Filološke gimnazije koji su došli sa profesorkom. Ne znam da li ima još neke gimnazije đaka, ali znam da su tu i
studenti orijentalistike sa grupe za arapski jezik i za turski jezik i profesori, na čemu sam im zahvalna što su izdvojili vreme da dođu danas. Intenzivni jezički kontakti između turskog i srpskog naroda počinju u 15. veku kada Turci Osmanlije osvajaju teritorije na kojem su živeli južnoslovenski narodi. Iz tih kontakata proistekla su leksička pozemljivanja i veliki broj pozemljenica je počeo da ulazi u srpski jezik. Ono što treba odmah reći da je u srpski jezik ulazilo mnogo manje, daleko manje reči iz književnog turskog osmanskog jezika. To su uglavnom bile nazivi za zvaničnike, za institucije, za religijske termine, a mnogo daleko više turcizama je ulazilo putem direktnih jezičkih kontakata između naroda i to su uglavnom reči koje su dolazile direktno iz turskih anadolskih govora. Danas ćemo govoriti o turcizmima u savremenom srpskom književnom jeziku. Naravno, imat ćemo jedno malo putovanje u prošlost da vidimo šta je bilo nekada, šta je sada. Inače, turcizama u srpskim govorima ima mnogo, pregršt. Samo u rečniku SANU ima oko 4.500 reči koji nose etimološku oznaku tur. Do sada su se veliki broj radova je i objavljena i monografija koleginice Snežane Petrović o turcizmima u srpskom prizrenskom govoru, a danas ćemo se fokusirati na ono šta je danas sa turcizmima, šta je sa tim rečima koje mi svaki dan koristimo. Za neke pretpostavljam da i nismo svesni da su iz turskog. Najpre ćemo krenuti sa jednim uzvikom bujrum, možda mlađe generacije ovo nije poznato. U pitanju je bujrum, izvolite. Starije generacije svakako su naši starije bake i deke, kad neko dođe u kuću, govorile bujrum, izvolite na kahvu. I ovdje imamo jedan lep primer Svetozara Ćorovića. Hodi da popijemo kahvu, bujrum, hodi džanum, iz rečnika SANU je preuzet primer. Šta je turcizam? Na početku svakog rada i svake priče o turcizmima autori ili govornici, sagovornici imaju potrebu da objasne šta je to turcizam. Ja sam pre neki dan sa svojom dragom prijateljicom i koleginicom Radom Stijović doduše se dopisivala i ona kaže: Marija, bila sam na Kalemegdanu i vodič, turistički vodič, insistira na tome da Kalemegdan uopšte nije turski, da to nije turcizam, nego da je arabizam. Zašto dolazi do zbrke? Kod svih ostalih pozemljanica jasno je kad kažete germanizam, šta je germanizam, a šta je sa turcizmima? Pod turcizmima se ne podrazumevaju samo reči koje su iz turskog usvojene u srpski jezik. Pod turcizmima podrazumevamo, pričam lingvistički govoreći, sve reči koje su posredstvom osmanskog turskog, veliki broj arapskih i perskih reči ulazio u naš jezik. Naravno, ovo nije jedan jedini termin koji ćete naći u literaturi. Tu se javljaju osmanizam, orijentalizam kao najčešći, turske i druge istočanske reči, riječi orijentalnog porekla, orijentalne posuđenice, istočnjački elementi i drugi. Različiti autori su davali različita imena ovom leksičkom sloju. Orijentalizam, on se otprilike koristi pa možda samo malo manje nego turcizam. Ali zašto je on metodološki neispravan? Pa zato što se pod orijentalizmom podrazumevaju, znači, orijentalni jezici. Šta ćemo sa grčkim rečima koje su posredstvom turskog ulazile u srpski? Šta ćemo onda raditi sa krevetom, na primjer sa sunđerom i sa avlijom koje su posredstvom turskog ulazile iz grčkog u naš jezik? Osmanizam deluje kao dobro rešenje na izgled. Zašto? Zato što se taj period osmanskog, odnosno osmanlijskog carstva i period osmanskog turskog jezika, od srednjoturskog do novoosmanskog doba, od 15. do 30. godina 20. veka, nazivao osmanlijski, odnosno osmanski jezik, i mi bismo mogli te reči koje su u tom periodu ulazile u naš jezik da nazovemo osmanizmom. Ali šta se dešava sa povlačenjem Turaka sa ove teritorije? Pa onda opet imamo problem kako nazvati reči koje sporadično, pojedinačno ulaze u naš jezik, na primjer iz arapskog, iz persijskog ili turskog. To bi bilo lepo nazvati ih i pravilno farsizmom iz persijskog, arabizmom iz arapskog i opet turcizam za sporadične reči koje su i posle vladavine Turaka usvajane u naš jezik. Ispostavilo se da je profesor Fehim Barektarević, koji je osnivač katedre za orijentalistiku na Beogradskom univerzitetu, bio u pravu
kada je rekao da će turcizam ostati zauvek u literaturi osveštana greška. Turcizmi su jako inspirativni, kao što možemo videti na ovom slajdu. U pitanju je diplomski rad jedne devojke iz Bosne koja je rešila da za diplomski rad oslika turcizme. Ona je smatrala da će na taj način, kroz slike, objasniti ne samo reči, nego i mentalitet naroda koji žive na Balkanu. Vrlo su interesantna rešenja, to je na desetine turcizama je ona naslikala i u našoj današnjoj prezentaciji, odnosno predavanju, ćemo imati priliku da vidimo još rešenja njenih. Ono što je zasigurno, to je da među pozemljenicama u srpskom jeziku ubedljivo ima najviše turcizama. To pokazuju istraživanja, to pokazuju naši opisni rečnici, ali nemoguće je baš samo na osnovu opisnih rečnika utvrditi etimologije, jer često se desi da neka reč, pogotovo derivat neke reči koje je često upotrebi, ne bude označen sa oznakom turskog porekla, odnosno stranog porekla, i ove nekoliko reči imate na slajdu gde, na primjer, u rečniku, šestotomnom rečniku Matice srpske, reči koje nemaju uopšte tursku oznaku, a jesu turskog porekla. Interesovanje za proučavanje turcizama potiče još doba Vuka Stefanovića Karadžića i objavljivanja njegovog srpskog riječnika iz 1818. odnosno 1852. godine. Zašto je bitan moment? Uopšte 19. vek je za leksikografiju kod nas i u raznim evropskim zemljama bio vrlo plodonosan. Pisali su se rečnici, nastajali odlični jednojezični, dvojezični, višejezični rečnici, a za nas je svakako najznačajniji srpski rječnik Vuka Stefanovića Karadžića. Prikazan je broj turcizama u odnosu na ukupan broj reči u prvom izdanju i u drugom izdanju. I šta vidimo? Vidimo da je od 1259 u prvom i 1750 reči u drugom izdanju. Nema nikakve tendencije opadanja, njihov broj do 1852. raste. Vuk je imao vrlo blagonaklon stav prema turcizmima, jer je u predgovoru rječnika iz 1818. napisao da on ne smatra uopšte da turske reči pogane srpski jezik. Naprotiv, čak je i u prevodu Novog Zavjeta sa rusko-slovenskog na srpski narodni jezik izbacivao rusizme i ubacio čak 30-ak turcizama. Najznačajniji priručnik kada su turcizmi u pitanju, odnosno rečnik turcizama, je svakako delo Abdullaha Škaljića, Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1965. On ima još par izdanja koji broji 8742 reči. I pored izvesnih nedoslednosti, ovo je i dalje najcitiranije delo kada je u pitanju proučavanje turcizama na različitim nivoima i pri izradi rečnika SANU, velikih opisnih rečnika, i pri izradi etimološkog rečnika u Institutu za srpski jezik. Malo ćemo se vratiti ponovo na rečnik Abdullaha Škaljića. Treba pomenuti rječnik posuđenica iz turskog jezika, autora Milana Nosića iz Rijeke. On je objavio rječnik i u njemu su se našli 22.221 odrednica. Zašto? Dakle, toliki broj, skoro 3 puta više nego kod Škaljića, zato što je on sve smatrao turcizmom. Bilo kakav tvorbeni element da je bio iz turskog, da li je osnova ili sufiks, on je to obradio kao posebnu tursku reč, pa imamo razne bademaz, bademnjak, bademov, bademovača, derivate, a uz derivate i hibride, reči sa domaćom osnovom i nekim turskim sufiksom, odnosno tvorbenim elementom. Hrišćanluk, dugajlija, provodadžija, filmadžija, kukavičluk, šaljivdžija i tako dalje. Kada je u pitanju Turska, Republika Turska i istraživanja koja se odnose na proučavanje turskih reči koje su pozemljene brojnim jezicima sa kojim je turski jezik bio tokom vekova u kontaktu, najznačajnije je delo profesora Gunaja Karagača, Türkçe Verintiler Sözlüğü, i on tu daje pregled svih izvora, svih rečnika u jezicima koje imate priliku da vidite na slajdu, i tu smo mi ubedljivo na prvom mestu po broju reči, zatim sledi jermenski, bugarski i tako dalje. Šta treba ovde
istaći na ovoj listi? Vidimo da je persijski na 3. mestu, oko 3000 reči, a da je arapski dole već negde 8. 9. sa oko 2000 reči. Turski, osmanski jezik je predstavljao idiom u kome su bile izmešana 3 jezika, turski, arapski i persijski. Ogroman broj reči, na 1000 reči iz ova 2 jezika se zadržalo u turskom jeziku i Ataturkova jezička reforma je podrazumevala se napravi ozbiljan puristički rez i da se izbace arapske i persijske reči iz turskog jezika. Pošto jezik živ organizam, turski, srpski, bilo koji, ne može se to tek tako rezati, tako da danas i dalje postoje na 1000 i 1000 reči iz arapskog i persijskog u savremenom turskom jeziku. Zašto ovo ističem, ovih 3000, odnosno 2000 iz arapskog? Zato što je u jezičkim kontaktima, gde postoji prestiž jednog jezika, to su obično osvajački jezici ili kulturno nadmoćniji narodi, oni naravno više reči daju, odnosno kao što je upotrebio profesor Verin Tiller, reči koje daje jedan jezik drugome, nego što uzimaju. Šta je sa srpskim i turskim? Sad pričamo o jezičkim kontaktima, kulturnim kontaktima. Mi sad samo pričamo o ovom pravcu, a da li smo mi nešto, da li je iz srpskog ušlo nešto u turski jezik? U savremenom turskom jeziku ima jedva oko, barem sudeći po njihovom jednostavnom rečniku turskog jezika, 100 reči poreklom iz slovenskih jezika. Kad kažem slovenskih, teško je nekad utvrditi za neku reč kojim putem i kako je, kao na primjer četa, koja je deo njihovog standarda danas, čete, kako je ušla preko srpskog, bugarskog, to je teško utvrdivo, ali možemo reći da postoji jedna reč, za koju jedna, ali vredna, u turskom, koja se koristi za eortonim, to je naziv za hrišćanski praznik, odnosno za Božić. Božić kao narodni naziv za rođenje Hristovo, Božić mali bog, Bodžuk. Na turskom je Bodžuk. Postoje 2 naziva za imenovanje ovog hrišćanskog praznika. Jedno je Noel, s francuskog jezika, za Božić koji se proslavlja uglavnom katolici 25. decembra i Bodžuk. Odakle Bodžuk, Božić u Turskoj? Postojale su tokom istorije par velikih migracija našeg stanovništva iz Srbije ka Turskoj. Prvo je veliko je za vreme Sulejmana Veličanstvenog, nakon opsade Beograda, on jednu veliku grupu ljudi iseljava za Istanbul da rade vodovod u Istanbulu i tom prilikom dodeljuje im jedan, da kažem, posed gde oni izgrađuju svoje selo, svoju crkvu i ta crkva se dugo zvala Beogradska crkva. Imali su Beogradsku mahalu i poznata Beogradska kapija u Istanbulu. Crkva je odavno pripala Grčkoj pravoslavnoj crkvi i više tamo nema tragova srpskog života i življenja i prošlo je zaista dosta vremena. A druga velika migracija je bila, to se odnosi na Galipoljske Srbe. Ko su bili Galipoljski Srbi? Galipoljski Srbi su, ne zna se tačno kada, ali pretpostavlja se najkasnije 17. veka iz okoline Jagodine, ne znam ima li ovde nekoga iz Jagodine, ali uglavnom Jagodinci su naseljeni prvo u jedno mesto, pa su kasnije da bi tesali kamen koji se slao u Istanbul, a onda su i preselili u Galipolje, u mesto koje se zove Bajramić. Oni tamo nisu imali svoju crkvu, ali su čuvali svoju tradiciju, slavu, tradiciju i Božić su čestitali sa čestiti Božić. Interesovanje za proučavanje turcizmima je prisutno u svim balkanskim jezicima. Ovde imamo prikazano kako je to i u bugarskom, rumunskom, albanskom i grčkom jeziku i izvore iz kojih smo preuzeli podatke. Opet vidimo da, barem kada je u pitanju doduše 66. godina, opet prednjačimo u broju reči poreklom iz turskog jezika. Reči turcizme možemo podeliti u 2 velike grupe. U pasivni leksički fond i u aktivni leksički fond. Krenut ćemo od pasivnog leksičkog fonda, jer tu uglavnom su reči koje su zaboravljene ili skoro zaboravljene. To su zastarele reči, arhaizmi i istorizmi, kao što su begler, begluk, bimbaša, ferman i valija.
Istorijska leksika se u literaturi naziva istorizmom, odnosno istorijska reč istorizam. I šta se imenuje istorizmom? Imenuju se određene pojave ili predmeti, zvaničnici, titule koji su vezani za jednu određenu priču u jednoj određenoj epohi. Istorizmi, dužnosti, zvanja, titule, aktuelne, kao što smo rekli, za neki istorijski period. Tu imamo vezira, dahiju, kavaza, kadiju, kapudan, pašu, sve su to bile u pitanju zvanja, zvanične i titule Osmanskog carstva, serdar, silahdar. Obično nije problem identifikovati istorizam u rečniku i staviti oznaku ist. Ali evo, na primer, u rečniku SANU na kome ja radim, kod Agi i kod Bega nedostaje oznaka istorizma. To nije slučajno, verovatno, zato što su toliko raširene reči bile i u momentu kada je pisan prvi, odnosno drugi tom rečnika, tako da je tu izostala oznaka. Beg, u značenju muslimanski plemić, veliki posjednik u Turskom carstvu, poznat Bali Beg iz Sulejmana Veličanstvenog, ali danas bej označava gospodina i obično to bej ide iza ličnog imena. Murat bej, gospodin Murat. Kao istorizam na 6. mestu se nalazi u rečniku turskom, odnosno tursko-srpskom rečniku, istorizam beg. Istorizmi kojima se imenuju pomenute titule i zvanja često znaju da budu i deo poslovice, odnosno da se javljaju kao komponente u poslovicama. Poslovice i izreke, odnosno paremiološke jedinice, koje sadrže ovakve lekseme, su često i same zastarele i većini ovde, što imamo priliku da pročitamo dole, su zastarele i pripadaju kategoriji paremioloških arkaizama. Da zna kadija što je rakija, on bi mjesto čitapa držao bardak pod glavom. Muka je biti kadija, a bit će masla, dvije te volje, kaj kadiju leću zobat, poprilično sve zastarelo i pretpostavljam da vam nisu poznate. Možda, eventualno, kadija te tuži, kadija ti sudi, da li je mlađima to poznato? Jeste. Kadije su bile mirovne sudije koje su po islamskom pravu sudile i njihova odluka je bila neprikosnovena, nisu mogli čak ni begler begovi da im se mešaju, te nije ni čudo što je ovoliko su opisivane kadije i što ima ovoliko poslovica koje je Vuk zapisao u srpskom jeziku. Zatim imamo iščezle predmete koji se više ne upotrebljavaju, koji izašli iz upotrebe. Gajtan, prvo značenje ne, ali drugo, istorizam, sredstvo za davljenje i vešanje na istoku. Zatim imamo manguru, nakaru, fundakliju, različite vrste novca. Han je bio jako bitan. To su bile gastionice, kafane koje su se nalazile duž, konkretno i u Srbiji je bilo u Beogradu dosta hanova. Hanovi više ne postoje, oni su eventualno ostali da žive u izvesnim toponimima. Nadžak, verovatno da više niko ne zna, svako zna šta je nadžak baba i to vam je verovatno ovako sveže, ali šta je nadžak kao oružje, evo slikica s jedne strane je kao sekira, s druge strane je kao malj, čekić, odavno se više ne upotrebljava nadžak, ali za zlu svadljivu osobu i nadžak babu znamo. Pisci upotrebljavaju turcizme, ali savremeni srpski pisci uglavnom upotrebljavaju, kako pokazuje naše istraživanje, odomaćene, poznate turcizme. Nekada je bilo potrebno kada čitate neko delo, na primjer Iva Andrića ili Meše Selimovića, obavezno da okrenete glosar i da vidite šta znači koja reč. Danas za tim nema potrebe, jer kao što sam rekla, u 95% slučajeva pisci koriste poznate reči. Onih 5 spadaju upravo u ovu pasivnu leksiku o kojoj pričamo, a Goran Petrović je imao veliki dar i bio je veliki zaljubljenik u leksikografiju, rečnike, prosto je voleo reči i poigravao se sa rečima. On je koristio ne baš tako uobičajene turcizme, pogotovo kad je hteo da opiše neki istorijski period. U pitanju je opis ulica ovde u Beogradu između 2 svetska rata i on opisuje kako izgleda jedan mladić i kako uopšte izgledala ulica beogradska u to vreme. Pa kaže,
kretao se jedan mladić kroz metež kalpaka sa belim perima, širita, plavih mundira, čakšira, aše, to je sukneni pokrivač koji se stavlja obično ispod sedla, bilava, deo konjske opreme, visokih čizama, uzengije su, pretpostavljam, i mlađima poznate. Uzmicale su mehandžije, abadžijske kalfe, berberski šegrti, jedva pismene kiridžije i sakadžije. Ovde vidimo i dosta zanimanja i zanata koji više ne postoje. Sad ovako jedna stvar malo da kažem u ovoj trgovini rečima. Mi smo uzeli iz turskog, preuzeli reči, neke su se lepo domaćile, mi ih koristimo, a šta je sa tim rečima, na primjer, nekim u turskom? Duvan. Duvan, to je u turskom arapskog porekla reč duhan. Ona je, kod nas može se reći da ima srpsko državljanstvo. Znači, nezamenjiva i vidite da mi nemamo apsolutno sinonim za nju. Ono je nepromenjeno i bukvalno označava modelu, odnosno onom momentu kad smo preuzeli značenje od Turaka. Ali u turskom se ta reč odavno ne koristi, zamenja nam drugom reču, neko sa turkologije, kako se kaže duvan, da? Tutun. Hvala. Tutun imamo i mi, čak u narodnim govorima, ovdje imam i kolege dijalektologije, tutun i dalje postoji u određenim govorima, ali je daleko nepoznat je, prosto tutun nije toliko uobičajeni, ali šta je sad tu interesantno? Dve reči koje imenuju jedan pojam ulaze u naš jezik, dve strane reči. Njihova sudbina je išla tako da je duvan ostao. U turskom, kad kažete duhan, oni samo, takođe preko izvesnih samo prezimena, odnosno nomastike, nomastičkih naziva čuvaju uspomenu na duhan. Već u rečniku iz 17. veka starog turskog duhan je upućen na tutun. Na teritoriji Srbije, zašto se ovde kaže puši kao Turčin, nije to slučajno, Turci su nam doneli duvan. Prvi pisani trag potiče iz 1611. godine. Uopšte sa različitih dvorova su zapadni vladari slali svoje izaslanike u Istanbul, odnosno na poziv sultana koji ih je tamo gostio, te je tako jedan karavan išao od Francuske ka Carigradu i naravno prolazio preko naših teritorija i to je izveštaj koji je napisao lično Lefevre, koji je bio sekretar barona Sansija, u tog vremena francuskog izaslanika. Kaže, na putu ka Carigradu oni se svraćaju u Prokuplje, varošicu Prokuplje i citiramo, čitamo kako je on opisao žitelje. Mi ih nađosmo jedno 10 ili 12 pokraj dućana po njihovom običaju pod strehom, koji se nadiže jako nad ulicom gdje pušahu, duhan, i pijahu neku crnu vodu, koju nazivlju kavom, a koju piju tako vruću da jako peče, pa je stoga i srču pomalo krajem usana. Ovde već Francuzi, vidimo, ne znaju šta je turska kafa. Doneli su, znači, Turci i kafu, jer kaže nešto srču odvratno crno, ništa im nije bilo jasno šta ovi piju. Duvan je ostao, nama je ostala i kafa, a kasnije se turski Turkish tobacco proširio celu Evropu. Znači, od 17. veka duvan je tu. Sad bih molila mlađe, prisutne ovde studente i nekog dobrovoljca da kaže, da pročita prvo šta je sve delija, ovo je definicija iz rečnika srpskog jezika i da li smatra da ovde fali neko značenje i šta je prvo kad kažem delija, koje prvo značenje pada na pamet. Ne morate ni da gledate. Molim? Navijačka grupa Crvena zvezda. Ima li ovde nekog delije? Ima? Odlično. Onda će ovo... Odlično. Onda će ovo vama biti... Možda ćete nešto novo saznati. Delija. Delija, kaže istorijski vojnik, konjanik, gardist u turskoj vojsci. Ekspresivno značenje. Smeo, hrabar čovek, junak, junačina. Krupan, razvijen čovek, ljudina, naučit, lepo razvijen muškarac. Ali ovde fali navijač Crvene zvezde. Danas delije su navijači Crvene zvezde i ispitivanje koje sam ja uradila baš kad su delije u pitanju, ispitujući korpus srpskog jezika, preko 95% potvrda se odnosi na navijača Crvene zvezde. Ko su uopšte delije i kako smo došli
od Delije ovog vojnika do Delije na Marakani. Pitanje da li su se Delije igrale, vojevale ili navijale Delije. Kako smo stigli od ovih Delija koje vidite na slici levo, ko su bile Delije? Delije su bili pripadnici lake konjice, pograničnih vojnih snaga u Osmanskom carstvu, koje su osnovane u Bosni i u Srbiji. I njihovi pripadnici su bili najpre naši srpski živalj, a kasnije i islamizirani Srbi. Jer u podacima, u određenim defterima stoji, iako u turskim izvorima kažu da su to sve bili islamizirani pripadnici Delija, nije to baš tako, jer u našim dokumentima, odnosno koji se odnose na našu istoriju, stoji, na primer, Deli Bogdan, Deli Radovan, to znači da su to bili Srbi. Kakve su to bile Delije i otkud sad Delije junaci i šta su oni uopšte, čime su oni zaslužili ova ekspresivna značenja? Delije su u početku, oni su pripadali jednom rodu vojnom koji se zove Serhat Kula. U tom vojnom redu turske vojske bilo je, pored Delije, bilo još i Akindžija i drugih vojnih redova. Ali oni su bili najpre, kažem, neregularna vojska, plaćena vojska, a potom su postale jake udarne jedinice. Zašto su oni bili specifični? Zbog straobalnog izgleda. Nosili su orlovska krila, a preko su imali štit obično od medveđe kože ili neke druge zveri i bili su jurišnici, uopšte nisu imali strah, oni su bili uvek u prvim redovima. Upravo zbog njihovih psihičkih i fizičkih osobina razvila se ova dva ekspresivna značenja za hrabrog, smelog čoveka ili za naočitog, zgodnog mladića, pa kažemo on je pravi Delija. Pesma vam je sigurno poznata, a ovim Delijama sa Marakane, sa tribina, ako ništa drugo, igrale se Delije nasred zemlje Srbije. Ja se čuje to sa tribina? Evo jedan Delija tamo. Ne, čuje se, ja volim Srbiju, često i puštaju. Dobro, a igrale se Delije? Ne, dobro, možda je sad neka druga pesma zamenila. A, pa dobro. Dobro. Kakva korektnost, niste rekli grobare, dobro. Dobro. Igrale se Delije nasred zemlje Srbije, sitno kolo dokola čulo se do Stambola. Iz ove pesme koja na izgled deluje da je folklornog porekla, da je narodna pesma, ovo nije narodna pesma, ovu pesmu je napisao Milorad Petrović Seljančica, poznat srpski učitelj i pesnik koji je potpuno zaboravljan. On je ovo napisao posle Prvog svetskog rata, on je učestvovao u oba Balkanska rata i stigao je sa srpskom vojskom do Jedrena, a ovu pesmu je napisao upravo u znak sećanja na svoje saborce prilikom opsade Jedrena. Šta se dalje dešava? Dešava se, pada mikrofon. Onda, posle ne znam koliko godina, poznat srpski kompozitor Božidar Joksimović, toliko mu se dopadne ova pesma i on napiše muziku za ovu pesmu. I od tog momenta ova pesma postaje sve poznatija i poznatija. 89. godine odlučeno je, to je verovatno bio Arkan koji je rešio da se navijačka grupa Severa nazove Delije. Najverovatnije upravo velikim delom zbog ove pesme, jer ne verujem da je Arkan otišao do 16. veka i da je znao ko su bile Delije prave, pa pretpostavljam. Tako da Delije će nastaviti dokle god navijači budu se zvali Delije, da nastavi da živi i reč i mislim da treba da nađe svoje mesto u sledećem izdanju jednotomnog rečnika. U rečniku stranih reči kod Klajna i Šipke postoji značenje navijač sportskog kluba Crvena zvezda. Delija, koliko je bila značajna reč i koliko je bila uvrežena, govori i to da opet imamo nekoliko poslovica u vezi sa Delijama. Pi Delija toči anđelija, imperativnog karaktera. Kaže, kad se dođe u krčmu, u kafanu, kaže Vuk Karadžić, ima da se pije. Znači, to pi Delija, toči anđelija, a konobarica da toči. Onda mlad Delija, star prosjak. Šta to znači? Pa kaže,
nepovoljan materijalni status junaka, hrabrih mladića koji su samo hrabri i lepi u mladosti, a ne razmišljaju o starosti, upućuje na razmišljanje o obezbeđivanju sredstava za život. I još ima nekoliko, ali sad nemamo vremena, idemo dalje. I šta još spada u pasivni fond, pa da pređemo iz pasivnog, pređemo u sadašnje vreme u aktivni fond. To su neologizmi, nove reči koje još nisu odomaćene u nekom jeziku. Ovde imamo kaldırmaša i besparaša, turskom parasas kiši i kaldaram mühendisi. Bukvalno inženjer kaldrme. Došli smo do aktivnog leksičkog fonda. Ovde sve reči koje vidite na ovom slajdu su vam svima poznate. To su reči koje su potpuno odomaćene, koje su se razvijale vremenom, semantički, nova značenja, razvijali su svoje izvedenice, derivate i njima gotovo da ne preti nikakva, nema opasnosti da će izaći iz našeg jezika. Vuk Stefanović Karadžić je bio dobar vizionar, on je otprilike rekao koje reči neće nikada izađu iz srpskog jezika i uglavnom je bio u pravu, a profesor Pavle Ivić je rekao u jednom momentu da nije to tek tako lako, sad ćeš ti da presečeš neku reč, jer određene reči predstavljaju, kako on rekao, unikatne leksičke oznake za koje nemamo zamenu. I kada je naša srpska inteligencija, nešto slično što je uradio Ataturk u Turskoj, rešila da objavi rat turcizmima, otišli su Turci, nećemo mi više se sećamo robovanja i muka. Ne znam šta je ovo. Onda su rešili da nestaju turske reči iz srpskog jezika. I sad negde je to bilo dosta onako poprilično lako, da ti jedan dućan zameniš sa prodavnicom ili hasnu da zameniš rečju korist, pa avlija dvorište. Negde je to i moglo da se uradi, ali negde je to prosto bilo nemoguće upravo zbog ovih, što je rekao profesor Ivić, unikatnih leksičkih oznaka. Nemamo sinonime, nemamo reč koja može da zameni reč turskog porekla. Upravo zbog toga jedan od važnih zadataka prilikom ispitivanja turcizama u savremenom srpskom jeziku, dakle na sadašnjoj sinhronijskoj ravni, jeste utvrđivanje njihovog i broja i njihove adaptiranosti. Koje adaptiranosti? Njihove semantičke, značajnske adaptiranosti i derivacione semantičke adaptiranosti. Korpus koji smo koristili, osnovni korpus, je rečnik Matice Srpske. Ovo je bilo prilikom izrade moje doktorske disertacije. I napravili smo semantičko-derivacioni rečnik. Celu metodologiju, skoro istu, preuzeli smo iz dve sveske semantičko-derivacionog rečnika koji je izrađen u Novom Sadu pod rukovodstvom profesorke Darinke Gortan-Prem, koja je i osmislila celu koncepciju i način segmentacije leksema. Šta se pokazalo? Dobili smo 1091, odmah ću vam pokazati kakva su to gnezda, zatim 1462 reči koje nemaju gnezdo, znači nisu razvijale nikakvu derivaciju, i 4908 derivata, što ukupno čini 7461 obrađenu reč. Zašto je značajan ovaj semantičko-derivacioni rečnik? On predstavlja instrument za semantičko istraživanje ovog leksičkog sloja i njima su obuhvaćene sve lekseme i njihovi derivati, naravno i pripadajući derivati, dati su u obliku gnezda u kojem je prikazan kod derivata. Šta to znači? Da li je prvostepeni, drugostepeni derivat, da li je nastala reč slaganjem, tvorbom, pretvaranjem i slično. Balkan. Balkan u turskom jeziku, Balkan označava planinu, a Balkanlar u množini označava naziv kojim se imenuju zemlje na Balkanskom poluostrvu. Znači države, pardon. Međutim, jedan turski novinar Mustafa Balba, njemu se učinilo zgodnim da napravi svoju narodnu etimologiju, da kaže da je bal od turskog med i kan krv, pa je tako i Angelina Jolie preuzela i snimila film In the Land of Honey and Blood, u zemlji meda i krvi. Iako je potpuno jasno, iako etimološki izvori kažu da je jasno poreklo Balkana, eto kako nekad može da se poigramo sa rečima. Balkan. Evo ovde imate primer jednog semantičko-derivacionog gnezda. Šta ovde možemo da vidimo? Pa samim tim koliko je derivata nastalo od Balkana, Balkan
vlastita imenica, asemantična, prelazi u potpuno semantičnu imenicu koja daje itekako veliki broj derivata. Pa tu imamo i pežorative. On je pravi Balkanac, ona je prava Balkanka. Balkan, inače, se odnosi na, to znate, na sistem venačnih planina u Bugarskoj i jugoistočnoj Srbiji. Glagoli balkanizirati, balkanizovati, Balkanija, Balkanijada, takmičenje, balkanološki i slično. Naravno, među tvorbenim elementima, tvorbenim sufiksima se uz turske sufikse, koji su se dosta odomaćili, pa se sad vezuju i za naše osnove, kao što ovdje imamo prilike da vidimo, na primjer, od čija, džija, račundžija, Barkajlija, Dugajlija, Lija, Luk, Cicijašluk, Ana, Oružana i slično. Uz turske sufikse u tvorbi turskih osnova učestvovali su i brojni domaći, a i neki drugi strani sufiksi. Obično imamo jedan odnos takav. Ako reč ima više značenja, ona će uglavnom imati i veliki broj derivata. Retki su turcizmi u ovom rečniku da, na primjer, imaju samo jedan derivat i to su obično, kao što se vidi, već reči koje polako odlaze u pasivni leksički fond. Kako bi se u potpunosti prikazao inventar svih turcizama koji postoje u srpskom jeziku, izdvojili smo u knjizi i 1462 turcizma koji nemaju derivate. To je, na primjer, meleć, nar, to su u principu najčešće termini. Nar, saz, vrsta istočnjačke mandoline, kapama, nadam se nema gladnih ovde, baklava. Ovo je primjer još jednog gnezda, da vidite kako to izgleda i kako se vrši segmentacija reči. Lagum, koji ima 3 značenja, jedno od toga je i pokrajinsko. Po selima se čuvaju vina u lagumima. Odžak. Odžak je tekako adaptiran i baš kad je bilo priče o tim purističkim rezovima, rekli su odžak treba da se zameni sa dimnjakom, a odžačar sa dimničarom. I da je to preporuka. Međutim, nije se pokazalo baš naporedo se koristi i dimničar i odžačar. Može čak odžačar, kako pokazuje anketa, ne znam šta vi kažete, odžačar ili dimničar? Odžačar. Sad ovako, postoji ovaj slučaj, peškir. To su lekseme koje nisu nešto razvijala, nemaju polisemantičku strukturu, ali zato imaju dosta derivata. Peškir je takođe preuzet iz turskog jezika. Danas peškir, da tražite peškir u Turskoj, dobit ćete ga ako tražite sa havlu. A peškir je tamo već više pokrajinska reč i odnosi se na platneni ubrus. To je još jedna stvar kako reči imaju različitu sudbinu u dvama jezicima. Onda imamo, evo još jedan primer, imamo veliki broj značenja kod pervaza. Mlađima mislim da taj već reč i nije toliko poznata. Porub, opšav, pa naslov na prozoru, rub, ivica, ali imamo samo glagol pervaziti i od toga prefiksirani glagol opervaziti. Turcizmi koji pripadaju opštem leksičkom fondu, oni imaju veliki broj derivata. Evo ovde da pogledamo boja, testera, tavan, sultan, kreč, šećer, rakija. Boja 53 derivata. Šta se dešavalo u okviru različitih društveno-političkih kretanja? Imali smo ovde i raspaljene velike države, pa stvaranje novih država, onda naučno-tehnološki napredak koji je uticao na funkcionalno raslojavanje turcizama. Turcizmi su dobili nova značenja, nove derivate, neki su se gubili iz jezika, ali neki su i oživljavali. Oni su revitalizovani, jedan od njih je, svi ste čuli za taliju sad, pretpostavljam mlađi svi znaju šta je talija. Talija je stari turcizam koji je bio zaboravljen od turskog talih, sreća. I, na primjer, u rečniku Matice Srpskoj, talija je upućena na talih. Vidi talih. Onda je neko došao na ideju, kad je snimao Montevideo, Bog te video, da Stanoja, jednog od likova, proglasi talijom jednog od fudbalera, odnosno Tirketa Tirjanića,
ta reč je ponovo zaživela. Danas je ona poznata. Je li vam poznata svima? Mislim na mlađe, jeste. Ali za revitalizaciju tog turcizma zaslušan je i Duško Radović. On je 60. godinama radio u Kekecu i radio je kao prevodilac, odlično je govorio francuski i on je onda rešio, ne može da me ubije, ali... Pa ne znam. On je rešio da Talični tom, to je bio jako poznat strip, i izdaje se još uvek, ali sve je krenulo u Kekecu, da nazove Lucky Luka Talični srećni tom. Tako je ponovo reč koja je faktički bila već samo deo nekih govora oživela. O dubini leksičkog uticaja, zaista koliko je dubok leksički uticaj turskog, na srpski govore nazivi za organe, za delove tela, zatim brojni uzvici, modalne reči, prilozi i imena kojima se označavaju osobe određenih, obično negativnih osobina ljudskih. Bubreg. Kada otvorite taban u rečniku Matice srpske, piše donji deo stopala, na primer, zarez, potplat. Meni nije poznato neko govori potplat za taban, to barem stoji kao potencijalni sinonim. A šta je sa bubregom? Da li je moguće da mi nismo imali bubreg? Upravo o ovome se govori, ovde se vidi dubina leksičkog uticaja i niko ne treba da misli da je jedan leksički sloj bilo kog jezika, sad se kaže anglicizmi će da unište srpski, neće. Neće zato što je maternji jezik od svakog njegovog govornika prirodno ukorenjen. Ostaće neke reči, neki će da odu, kao što vidimo sa turcizmima, koliko i danas ima manje. Akre, Pajgiruša, Badavadžija, Bedevija, Bilmez, Čobanin, ako hoćete nekoga da uvredite, samo posegnite za nekom turskom rečju. Majmun, Mangup, Mufljuz, Ugursuz, Zulumčar i ovde fali od moje ovde drugarice, koleginice, Budala, omiljeni turcizam. Jer pazite sad, kaže, đubre od čoveka je nemoguće reciklirati, aforizam. Šta je sad opet tu čudno možda? Đubre u turskom nema ekspresivno značenje, đubre je đubre, smeće. Ali kod nas često od turskih reči se razvijaju ekspresivna. Levo je duduk, to je ovo je vrsta svirale, pastirske svirale. Ali duduk znamo da je neko malo ograničen, glup, kažemo on je pravi duduk. Kako bismo utvrdili tačan broj turcizama, to je bilo pri kraju izrade moje doktorske disertacije, kaže meni profesorka Rajna Dragićević, mentorka, Marija, mislim da bi trebalo da proverite, ipak vi, i u redu je to da su to uglavnom zastarele reči, više od pola reči je zastarelo i pokrajinsku rečniku, semantičko-derivatskom rečniku. Kaže, ali mi da bismo bili sigurni da pogledate vi i korpus. Ja već malo pri kraju snaga i tako, ja kažem, dobro, u redu, profesorka, međutim, ispalo je dobro što smo to uradili. Ja ću sada ovako da ukratko kažem, to je u pitanju korpus koji se izrađuje na Matematičkom fakultetu od 81. Ima veliki broj potvrda, preko 122 miliona. Svaku reč iz rečnika jednotovnog, 854 reči, proveravam, uključujući njihove derivate, u korpusu. I onda jorgandžija. Jorgandžija, šta je jorgandžija? Čovek koji izrađuje jorgane, ali onda se pojave jorgandžije iz Atletico Madrida. Antoine Griezmann, fudbaler, shvatiš da to u rečniku ne možeš naravno da pročitaš, da su jorgandžije, zašto je korpusni pristup isto interesantan. Onda Meraklije. Meraklija čovek koji uživa u piću, hrani, dobrom provodu i Meraklije, radnički Niš, navijači Niša. Zatim ukucaš Lalu, misliš da je samo cvet, onda shvatiš da je to navijač holandskog nacionalnog tima, pa da su Lale navijači Vojvodine, fudbalskog kluba i tako. Evo ovde za kraj imamo jednu mini tabelu, 10 leksema najfrekventnijih, oni koji imaju najviše potvrda u korpusu. Na vrhu je rečica čak, a da ne pričamo o tome da su tu bila preplitanja. Kad vi ukucate čak, tu je i Čak Norris. Nije samo ovaj čak, znači moralo to da se vrši neka trijaža.
sat kao imenica, onda bar, barem, prilog, boja, para, krevet, kapija, kafa. I pokazalo se u principu da one reči koje su zaista aktivno koriste da su pokazale i visoku frekvenciju u korpusu. Hvala vam na pažnji. Poštovane kolege, hvala vam što ste prisustvovali ovom zanimljivom predavanju. Hvala i Mariji Dini što je održala ovo predavanje, što se ovako lepo pripremila i prezentacija je bila jako lepa. I htela bih da vas pozovem, sve vas koji ste danas ovde, da sledeće nedelje, dakle sledećeg četvrtka, ali u 1:15, dakle ne u 12, nego u 1:15, prisustvujete predavanju koje će održati profesor Jelena Kostić-Tomović sa naše katedre za germanistiku o uticaju nemačkog jezika na srpski jezik. Takođe koristim priliku da vas pozovem na nešto što će biti jako zanimljivo, jedno raspevano predavanje koje će se održati u sredu 27. marta. To predavanje se zove Kako pevaju srpski dijalekti. Predavanje organizuje Mina Đurić i naša koleginica Sanja Ognjanović sa naše katedre. To će u stvari, imat ćete priliku da se upoznate sa horom studenta srbistike. Možda ne znate da takav hor postoji, ali on postoji. Oni će pevati u skladu sa srpskim dijalektima, vidjet ćete neke pesme iz različitih dijalekata koje će oni predstaviti. Taj njihov koncert i muzičko predavanje biće održano u muzičkoj školi Vojislav Vučković, Kondina ulica broj 6, u 18 časova. Znači, sreda u 18 časova, Kako pevaju srpski dijalekti, i četvrtak u 1:15, predavanje o uticaju nemačkog jezika na srpski. Hvala vam svima još jednom. Hvala vama.